bonani Maswati lamahle. Uyafetha lo mnyutha kodwa Zulu emaphilisi ngivisa kuhlungu le emaphilisi la expirile. Hey madoda siyamthinga uhulumende webantu, siyamthinga uhulumende lomusha. Lekata usinakende indlo simbute kusiloku kwende njani. Labantu labakwendile labashintsha lama dates bakhweshe kungene labanye ngoba ayifuneki lento yekubulala namaswati. Ibhlungu kakhulu uthi esibhedlela uthi uyawusitakala kanti soyofa kakhulu. Nangabe bowugulwa icancer so uyawugula kakhulu Maswati lamahle siyamgcina uhulumende. Laba labamela uhulumende wemgcilathi ngiyatibuta ukuthi baholani batholani ngoba kuyabonakala ukuthi akukho eMaswati la sita abantu labadzala bogogo bomkhulu lebakithi abanamali bathola 1.5 after 3 months wendani nga 1.5 ngoba lapho sifaka ukuthi bogogo nabomkhulu bagadze bantwana kunebantwana abahlala nabo batali babo bashona gogo kufuna nje ngenyanga abe atholela nje imali yakhe lo 1.5 nje ngenyanga yinye abatitfolela gogo nebakitsendle ondle batukulu bogogo lakhe bomkhulu wakhe ngisho njalo ngithi mina ngingizulu lo bafana bamapiyana kusim lo metshiso ngomnakethu sisines nama family meeting lapha umnakethu umthola hleli yedwa lapha nesiginci sakhe sithi siyambuta sisa umnakethu wasuhlala wedwa athi kodwa mnakethu ngeta njani kini ngoba nine nipholo kuningibita ngazulu wemetshiso ngazulu welion hayi kodwa bogogo lakhe ngithi mina siyamdzinga uhulumende webantu siyamdzinga uhulumende lesithatha ikhethela yena thina akodwa Zulu ayini ngathi so dangerous kakhulu hayi kodwa madoda sibonge phela siyabonga kakhulu Emaswati lamahle esibabonile bakhona Maswati akhona lapha uze wakhuluma amagama lamnanzi lapha ummeli Ngomezulu athi madoda sithe silapha ekhathi saniva la ngaphandle nipiti ingoma hayi kodwa Maswati lamahle mina as I love you man as I love you athi lo mmeli uyathi sithe silapha ekhathi sithi siyakhuluma lapha siphosa amagama neva la ngaphandle ningisekela ngeva ngivukelwa ngileli singa lekumela labahlonishwa ngalokusemandleni ngenxa lengoma lengiva iqhamukele ngapha kodwa Maswati lamahle ngitonmema Maswati lamahle ngithi asambeni siyoshaya ingoma asambeni kodwa madoda akoramadoda ngitonmema Maswati lamahle yesabona emhlonishwa ninjani ebakithi ebusuku ngiyavusela mhlonishwa njani ebusuku nebakithi aw mphathi wami ukhona hello yes ninjani mphathi sivusele Mageba sivusele nemlaleli we-Democratic News awu siyabonga kakhulu mnakethu lokuthi sikuthole nebakithi siyahle ukuthi selishonile sitomema lamaswati mnakethu ngikubonile nawe lapha baze bak-interviewa lapha ngiyakubona ugadazele lapha uphelele uyahlabelela uyasupporta mnakethu ngifuna ngoba wona umuntu lebekakhona namhla umuva umela akhuluma in person live athi bebaniva lengapha ngifuna umema umlaleli emphathi mema umlaleli afike kusasa kube mnanzi lapha embabane kakhulu bhuti siyabonga kakhulu Mageba lokuthola leli thuba kwami nje kuncane phinze at the same time kukhule Mageba ukuthi nje simema sive ngosiyami siyasicela siyatishuletela eziveni zeMaswati ko onke amagumba lamane emhlaba ukuthi kusasa nje bahlonishwa bayabuyela lilanga labo lekugcina kuleli viki bakhona enkantolo njengoba bavediwe ama dates ukuthi bayaze bayobuyele mhla ka2 March so njengoba nje kulilanga lekugcina kusasa kuleli viki bekukukhuthatha nje nokucela eMaswati ukuthi sicela manje atikhandle manje azame ukuthi kusasa vele sihanyuke sonke siyele embabane siyowaseka labahlonishwa bethu njengoba sathi nje ukuthi solo basematilongweni solo lapha abavalele khona Mswati so nje kukhuthatha eMaswati ukuthi awu asihambeni madoda sithi khuthuzeni sonke eMaswati lamahle siyathi ukuthi
kude lonemali simo vele semnotho sibi mhlaba wonke akusena live live lithine kuphela kepha nje ukuthata nje Maswatini ukuthi siyacela ukuthi manje batekhuthuze manje abakhuthuza kona sinyukene kusasa sembabane sele enkantolo sigcwale ngetinombolo ngifuna le ngoma siyishaye eZulu sithi nasiyishaya Makeba ivakale lenkade ngekhathi nanabo bahlekeleli kancane bathi nabasibona bangena bathi basibona baphuma babone ukuthi ya lamaswati lebebawakhulumela lena solo anabo lamaswati bebawakhulumela solo amile kuloko nanabo lokho Makeba kutabanika lo mfutho ukuthi noma bahleti lengekhathi lematilongweni bathi lokho ukuthi asisengajiki kuloko abone namswati ukuthi vele labantu sasiphumile kuloko bebakhuluma so kucela nje Makeba esivele ukuthi phela siyathi ukuthi nalabanye bayasebenza epha ke phela na usebenta uyabese soyakhona wena lo ungahlohleti ungasebenzi ungakhona ukugijima embabane thatha nang20 rand lana ugijime wembabane mina ngisaya ematohweni ucela nje Maswatini kanjalo ukuthi cha abahambe bavele embabane nalongakhona imali akhokhe lokho lokuncane anike lokho nako ukuthi aphumelele embabane Makeba.